naik panuhatan beda memahami si kodok studio laus baru matu hasanatani beda memalisi yang anak kokido sama moral dia baca apa
Tuhan marmehamuna imana tujuamuna tunglas matuturhamuna imana magari sekali mina tujuamuna dapat matok soner konsijudi tujuh nami tuhamuna anak permen nami titi mainati naupa hudung balas turupa tersoni penang nabu terpatu pahami tujuamuna dengan hawatan nami tuhamuna konami tuk tuh tadi batama yang guna mangkohi pas-pasuna horas mahu yang akun nami nama jalo horas sama kami itu tuh mana nama satuan gotima si goda kasatani Akaboru kala torok dohi tadi song asal sering kita johami raja nami lapas haton hatana uli hatana linggan tuanguna hula-hula nami gawe ambaru jadi partikianok ke pasar ma tu buruna tua-tua narong bison itu paribat tua bakoro sian kota Parserahan jadi upasa ma partikianon tu abaku Parpurakarta mau lihat tema di Tuhatta mau lihat tema di Pungwata gokon sipai maun jujuru sialusan digokon doh di jujumuna raja ni hula-hula nami nunga retahami dison aga pamurah-murah mamuka maon di bagasan Las Nurhata di bagasan Sadarion ima nama jalo pasu-pasu pardongan sari pioma tulang niba dona tulang niba siang nama tadi bata marhiti na persona di bagas zoron itu hata masalah rohanami akayana komuna lo mengadupi gokodo jojo muna jadi mulusan kami akayana komuna dan nama saton pasu-pasu kami raja kami punara rapak majalo pasu-pasu doita di panggabiak parorasan dan pesatunya kaula-ula tak jadi silon nami kami akayana komuna sono penon haroro nami asa sono naima sono lokoni na tua asa suak sibatu hula birain organis solo bagabi hami enak komuna marhula-hula gumabiam me hamu nang barbaru madudu jadi di panortoron nami ano raja nami tung otik society pe naboi sobbani ada sobbani nami tuhamu karaja nami batung lasma rohani badan dan mobi manang tertimu mau dimahami raja nami jadi songoni mah asa sianjur mula-mula sianjur mula topan pardoman naik pardoman nihosa sopan nama duma sopan napinoka saut kita mertua Yesus nang naga beton dan mobi mah di hari hati tubuna nata rayawan hari bulan Desemberon asa bae mah dihami gudang mula-mula las padung waktu gudang Peo todawang ma tugodak siliatoni ada dingka binatang lihat habis buan ya pilih kors asa dingga mah kita mangalias nawar hula marboru sidok gabi mayapong jang sidok kors los di payut todawang ma tuh godak sitio suarai asa tio panggabian tiona parorasan dihami nawar hula marboru tujulan yareon asa sodok kondisi tutua ni tahu mual tio binai tukang matang baik mah di sigodak situ tio sidok gabi meatong jadi barusu atau baik mah mang nang belirai
manisku. Sadawari dipaksa tabur, hari siang kita jualan, gula jualan, pagi tanam, gula terserah, oh cantik manisku. Kamu kena guru na, bara orang rencana mo na neng mardang sa jodoh at tunangon. Baro. Halo. Jadi soalnya mah, tuamu permusik nami. Sampai kamu mah udah sikit kiwi, asal tinaho aitio pinai tukang ngatan. Baik kamu mah godang situ las padu mau atau godang kasar. Habang walau itu tuba sabah, habang pasilang masa satu sarula. Gudang mau lihat mari Tuhan tak pernah basa. Ala tok kita di bagasan hai pasuk, ala tok kita di bagasan lasri roha. Siang kami hanggimuna rapak do burut taison. Ado raksul pasatani hata nauli hata nadikat Tuhan muna muna dia sultan. Perjolo pasatani selamat hari Natal mari kita saluna. Selamat hari Natal. Asa sulung nadi golong-golong poros nadi duda ada kehukum nata jokon poras jala kami madi tersalurna mau lihat madi itu hata didatakkan suruh jokok kami sima jojak kami itu bangunnya lama muno ima di siala kokon tuh jauh muna dilakas tutu di hamona menjalo pasu-pasu pardokan saribio anak do parameta jabala tijon asal kiamat itu para tahun nadingkan di para tahun daun itu jangan nyari nalau si pas-pasuhon kiamat tanmar dua di bata tunasia asal di pengantuk sohon di dina dua asal agak dona narijuk si korun di roba-roba tuan anak nabi sumai bana johok borun nangarro asal balik tak di jolo tu kol libudi asal-asal di jolo bagi di bitu kepulat di harbangan perkatana tutu atau perpustakaan di tolonan sitio padik sitio sininggor nyari paningkala si bola tiba perhatian na sora tereng tugu urak nyeme tuguan urak ismar lasuna padan na sora mose na sora buga belgabi jauh bolo pada kota ma jauh bona tadi si gajah-gajah marupasa maraja huta tibu betul itu kos debata di hamuna saut tawat tujol mata maduma jaka saut jol mana raja ihot ihum namora ihot ihosa si horos nagurgur siabai na roma asa habis bola siala loma atong bulungan popu molo di sini mah bungur kesadaran dohok boruna di sini nak sahala di dohok oput tasi bangmene jalan si kanuduri diiriring mahamu jalan di ramoti asa si raja ida si raja ida babi di toko semari hamuna anak nama loma nuturi dohok borun nama loma katai nama loma mudun datang jalan nama loma karhari nama loma rabi jalan nama loma ngalitu tali-tali di toko semari hamuna paguro sama tasior pernah si mata botari nama dia ukuran panorusi pasahatan nyubut dari batana wajari ope kami hanggi muna boruta sahala padi tutudina mangajari nama muda si badiku nagai persi basuan nama mula padi ko naga persi namutan tikos masuk 10 hobar sebuah silabuan harta pengkabian harta perhorasan napasat tagi Tuhan muna hok maboka udah ditang yang muna ditongan dijamu sahau si maktolu dekat di bangku cadiana tubuh di persabolasan nunga saat di kamu ulau tak ada pamasuk-masuk dia balik ikut sahat mah itu tukang kabian jaga sahat mah itu perhorasan orang semua dihita saluhuna sulari patikero jalan hawa hatana uni hatana ikan melatih mah dia mau hanggi nami sepik beruji-ruji bangur di mana-mana sidok kata nuli do hamu hasuton hai be hanggi muna sidok kata nuli ade alaya torok sejarah kami koda tato dari bala dikyon
Alarong do son suatu pahami sinamut dirus hitai di kita kena marangi. Syok solido tupak ibu unta. Itu sesadia bion lasma rohamuna menjalo dibiki busongna bolan do batana. Tuk songoni besira na tupak di jolota tupak di batana kuli basupan. Aduh. Saai itaraka lo baridian nilek-nilek di laun-laun nyari. Horas hamu na menjalo martabata bermadihami hai gumuna na mangalian. Sanotu bicakan nyari. Alai berbahasa bilai majito tutota saliun na teh. Amang permusim kami. Jadi setawi kamu angin kami, molo di panot toron, molo tuh kamu pero, manda foto kami, maberek tiki mereka, raja nih kami, tasoni masih kami masuk. Kami, Allahumma tuhami do udah nuk las ni roha. Adong doh tadi halak Melayu nama inilah si jadi. Lagunya enak merdu sekali. Kalau Tuhan sudah memberkati. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Rantau merapat ke kota Minang, Cikampek ke jalan ke Kebal Batu. Bukan suku Jawa, suku Minang, suku Batak. Pandai bergoyang Melayu. Tapi hal menintiu di kami, barisi dedang Melayu jauh di sayang. Lo guna rindukah hatiku? Para mutasi yang kini jauh.
jojo muna nunga tapak songon na hudul udur songon na magdala kami haha partubu muna gabi ama gabi tupe terus sobiga ba masyat kusam mahita dia kesibukan nangat yang itu olo ama olo adun nami mau lihat mah di partikian na uli na dingganon na pinasahat ni debata dihita dina baju pangbohi di bona taonon atas nama habar tubuh muna jumolo ay pasato selamat Natal madita salhuna selamat Natal mau lihat maksuh nami digokod dohon jojo munai romahami tutu habar tubuh muna rap dohot nyanak kota Sony madita sahuda makarason asa tayo pesta pamasuk pangedation ning anak asa boy na diri tututa tangyang nami san habar tubuh muna sejak koron ibadah siapun itu dini parmado anak ta gabi ama marlak laksi kurma mardaka bunga-bunga ditaruh di parsing kapotan situ anak na sida situ baru dada si godang panamo matutu hanggi doli takas nu hidahami didos nitahi munai hido tutu hinaulina do inadingkanna didokna tua-tua do tapak ngado tajomna rim nitahi do hinaguguna olah hina tampak do hina tajom na takas me batu duho kamu noni marhite las darah kamu na di ulota di bagasa tikyon anggia matong maso amat tamartua di batang masih tu gianan top di muna tu nauli na dinggani masa balitan go magabe tu madok ko sita duan are muna do gabe molo tok kamu di bagasan nama si Paulo do mobi mah dianggini ba amani menirong ate bayi pasu-pasu Tuhan malakam pergugui mah di leon nahi pasun di daging dokter dia teh asa dulu ni perbedua masih tata apa tu dulu ibarat paran sau malakam jol mana mertua binitan dia kabar koparanion labtaba matutu akka kopara mau date mah jadi tu soni menang dah uli nadeng kan dah beu supasa kami di sakobada dokter di muna mai sama solu sama tu botian di 300 saat kita leleng mangolu saat tu panggabean huhut paras-paras sirupoti mahami jakok kamu mana uli nading gani dalam panupahion nami di politik sosadia bei hatani nama tuh nama dokter ngalani godang kasania tu otik tinadikon pasu-pasu na godang ima rohana sonang jadi dia muna pada nami dinalabi tahun nai na godang nami dinalaw manoktor doh konani suhudon padang maju si godang mula-mula payu tu kodak sopa payu sodak tu kodak si dia tu asal namanya Jokowi asal damang musema tu si dia asal hatani damang namuli deh siya kami saudara lupa sama nabi sikti kasi umpa kurang pauna tuotik peda boy batu bahagi batu kurang mati nasuna matutu tujuh bagus nak motor murah bariban hata pasu-pasu itu kami baribanmu di Hamura mau bitaran parmeta anak diba dong parbai diba tidak ada dua Mandak kabu-kabuan di Toron masih maboran. Saya tunggu darah apa tu memburu Hamura. Sitibuk pada botan. Betul tak? Jadi botak di Hami. Mudah-mudah, aduh batu botak sini atau lau aduh batu botak kasar tadi. Betul tak?
pasang atau tulang. Berarti mah, ulala, isi minta pasahatan atas gabi-gabi semarang-marang Tuhan Suta. Ulala, binggama garis cinta. Ini kenal ngomong dengan muna, bahwa hanya sudah terpaham. Melihat apa? Ya muna, Sultan. Dilas nero muna, huberi kami amun sadaru doro muna, ya kena mangula silota. Anggi amato tujulan ariom, lam tu sadana, lam tu kuisa sadalan, lama mapain Tuhan berjuang di desa tahu. Betul. Sok-sok mana tu berenami si Maniur, imana mencalo terpasu-pasu na kehingsian gereja ni Huria Tei. Walau sama cara opang, awas selalu kepala desa. Mulai dari orang ngahok jadi bapak keluarga. Jadi yakin aku, tak pula kejam kedonokku, hata, mbak. Tapain mah sianon satu jangan nyari akan nalibingkan untuk kemajuan di desa luar Tenggara tahun. Sok-sok ini menak tuleku. Gajang mulai umurmu, sehat-sehat tuleku. Gaya. Beling irik sudi akan penuh permohon. Sehingga metong tibu sama bereniba, doh baru niba, tubuh anak, tubuh boru. Gaya pak. Jadi itu soni PHK sianau, yang pemerintahan, bah hataki bisa bayar ma butima, pak sama ma melambai doang mencalu dokter. Gaya pak. Gabi na siako minaoras. Rodo kami dison mengadu doko jojomu. Siapa pemerintah kecamatan, pemerintah desa Lumban Rau Tenggara do Sudi desa kecamatan Nasau. Nang saluhuna kadongan-dongan ni amang boruku kepala desa. Jadi macelah tuturo hakta ya kala dibatikianon ima nausohot dongan sasiulang nami Bapak Sekdes Pak Manior segala tanya ngame tok tomat-tomat tuh di batangga rumah tangga nadingga rumah tanggamu rumah tangga Siti Ruon di tonga-tongan di keluarga tonga-tongan di masyarakat songonang di tonga-tongan di pamarentah. Jadi asa dokono masih dong songon dok ni si tua-tua asa tubuh malak-lak tubuh si koru solota bunga-bunga tubuh anak atau kamu tubuh boru dongamu ya tong satu nasar dua asa penati kok kujur mah di topin tabian tuk dia motong malaka luju-luju mah dihamu dalam yaka asa saat masuk dosa dua kali nanti 3 ras rasa tahun-tahun ada apalagi nggak satu kion leleng mah datang namulu di pas-pas itu amat di bagasan nah corat-corat jadi horas mamu horas mana kami jawab berpabat alam kami baik dong alam doh hidahan memang ibu kamu bang kamu jadi dosuruhan nami anak suluk nami didikin aroma kami macal kamu non bangale siluan nami masuk don di situ dua asal titik masih kopau dong lesni rumah otik susah non nabu batu bahami tuak tadi batama nanggohi pasu-pasu jadi alan negro nama macal anggonan ya sultan baik kamu mah godang naulih nek
Ya hamuna suut nani. Gabi mah gabi. Bunga mengarani nani mengarani mana hamuna. Gabi mah. Jadi ada orang so tapasahat na uli naringkan di mana nih asuton dia balai pikion. Dia lap sangat tuh kadongan nasa jengjongan siang tonga-tonga di Huria dan dongan ala di hasuton asa berdus nitahi ta adalah tapasahat na uli naringkan kita sama tulungan naring isor. Gabi mah. Bawa naroi ba baru kon atas sawati kade. Oh lah. Iya. Oh lah. Gabi matutu jala horas matutu jala gabi. Matutu. Buta na berjolo martukot sana gunde. Ada napilukan buta na berjolo uli tapai mutigut siapuni. Matutu. Di tanah buta si jolo-jolo tuwi kok kesibai mau jojo matutu siarusan. Di kokot dohot di jojo ni hamung borani asuhuton. Ima di nama ulahon adat nahom barhamo adat nabinukan puta si jolo-jolo tubi ima di nama jalo pamasu-masuon persaribeon anak dohot parmen muna setong atau ngani huriat tay marhide naposonay dison nunga mangaradi hami udur so na wardalan lau manggoki kokot dohot jojo munay Gabi mah. Napa tuduhon na dohok dohami marlas ngerohan terlungo bimatong mertamiak tomatta mertua de batang di persaribion ni anak do parmen munatok persaribion na terpasu-pasu persaribion na gabi na tubuan anak tubuan boru atong nasida di akka ari nawang ihud Matutu. sialani di pengantin. Selamat berbahagia mate, mani urade. Selamat mak sudi ya deh. Gabi mah. Bolonunga rumah tangga berarti haboso tinggal pak menuju haduaon. Itu doa nabi narsitani akka na dua-dua. Jadi itu tong si poda horon ni akka hamil na dua-dua deh. Kurang apa mau selama yang kepoda tulang bukan merati tulang sebagai yang dua-dua di bawah. Jadi bapak dah honot tu do ikut dengan ade. Kami yang nakingan maranak merbau ino na pinarcita. Di kijang ni musik pangidota di bagasan dami, di bagasan mas neroha, di bagasan sorang neroha, asa pasu-pasun yang mata mertua de bata saluhukna na niula di tangan, niula di pikiran muna tuari na mangihud. Dan semua polisi kami ikut berjumpa dengan itu dua deh, baik siang keluarga dari bapak, baik keluarga dari semua dua. Karena patik palimahon ikut pasangabon nator seniba. Bayangkan surgamu terletak di kaki bumi ini. Itu orang dipatau dinda, itu orang pak minuk teh dinda. Surgoi, apalagi mah di sini hati naik kan? Berarti di sini surgoi mah pasu-pasu, pas niroha, sian na dua-dua niba. Selani ido sido horon nami berjuhamu marna dua-dua asa dapat muna akka na taruli akka na denggan tuari na bangihu. Tibok behadai ko basaat kami di jakon hamumai dia pumada dokter di muanon. Sudah kehatan nauli, kehatan naringkan naik pasahon yang kesaluhuna akar raja na maka holong hamuna. Matutu. Manupak dalam kita caraon, ordo besahat kebetulan mengejar terus menalisir biau, iya, dipati. Om si peribatu pegolihon anak. Jadi selamat berbahagia mak, selamat menempuh hidup baru di Nator semula ya, ade mantan kadis. Orang bui luba do mantan kadison, mantan samakna, mantan kadisu. Jadi nang luba iba, imana pak nilian waktu di baik kero mekadiri acara. Salaniat tong jumpang mani amona sidon putas jolo-jolo duwi, dolok di perbatua, dingkam masih tatapat tumana parat. Saut hamot tong jolo mana mertua,
uhut matok sibor aduh sok soni marang di hamu nasa luhutna bon ni hasuhuton Vida hamido uli jaladenggan hamu masih baluluan asa tak pula di sibaganding di dolok di bangiringan saut gawe jalan horas hamu tuk saluhutna su namar hamarange eta kasdu vida hamu masih bairing-iringan horas macet kami di tebai akan sen kurir noknya. Betul sekali mau lihat madi di bata perdinggan basai nama ngalehan pertikian nauli nadinggan buih hita patu bahun ulaun di bagasan sadarion ya biar alani masalah situ turo rohata di bagasan sadarion terlumu bima di nang majalo pasu-pasu perdoman persaripeon anak dot buruni huriai marhide naposona sidohon nami na perjul sekali tu abang nibah dot tu kakak na tercalo pasu-pasu perdoman persaripeon di bagasan sadarion ingat hamuma hatani di bata naga biujahan dinama muka hamu di perdoman persaripeoni naung pinasaknya mang padita nakani masai gejang do jala bidang do pakokop ni di tonga-tonga ni permuluan alani posroh nami ima nagabe ujahan nagabe pondasi di tonga-tonga ni rumah tanggamu asabui langgeng rumah tangga nong pinuk kamuna sahatu nasa rumah tua ini sidohor nami satu tonga-tonga ni huriai selamat berbahagia mah selamat menempuh hidup baru tanyang nani tong kamat tamar tua dari bata jupeng dihamu songon nani dok isi dua tuai asa arirang mah dihijang di tarunai mah panggogotan badamu naso jadi sirang todi dohon holong tunai tok-tong masih gonggongan baru tuh asa mangani piring dibayan mai tepinggap pasu Tuhan Yesus Kristus mah na mengiring-iring perdongan persaripianmu debata Jehuba manggohi pasu-pasu tanyang nanya tong tomat tamar tua debata jupang dihamu songon nirok isi tua tuai asa tubuan lata tubuh sikoru merdaka bunga-bunga ditorong di persinggapotan tubuan anak kekotong hamu tubuh boru jala sidibo panamotan asa jongjong maru maijuk jumpa kon rumah gorgah gejeng mai dohot uruna dia ke arina mangihuton di pai sorak di bata betung dihamu anak nabisu dohot buru nama loma roha jala gejeng ma nang dohot umur asa pinak tikok tujur ma di topi di tapian tungtu dia behamu mangalaka tusima dapotan perso sok-sok ma nang di bata tuan iba nang sabut nang hasuton mulai ate mah di bata bui tinggal ulat tahun tanyang nane tong tamat tamar tua di bata asa tuari namang ibu kita dulu homa di kita akah horong nama si holongan gak dia mah dile homa di kita dami sumurungi asa bui kita masih berengan masih tatapan bui ulah-ulah korohan dia kena humurang tasal puhon payah ya kena dinggan gak dia mah pos doang nami Keka ulang nadinggan bui musai lubis yang non paturiota mulu di begansang pasadau gaya lah alanetan yang nami tok to marta martua di bata jupang masong nang indok masih julu-julu tubui dolok di perbatua masih tatapan ku dolok di parak-parak saut mahamu jolong nomor tua hut masih tol tibok mahatan nang uli hatan nadinggan di pasatari tibok ma japu badan nang dicakot topita salutna asa jepang dihita sama nero isi tuai saat solu saat tutean di tiga ras saat mahitom liling mengubu saat matupang kabian uhut mah di bagasan nah rasul si gopol di mahani aman sukmani jadi melatih mah di hamu raja nami terlalu mah dina yon lohon nami mah sama nero isi tua asa titi siopa kudu mede surumah hotik sosadia na bui terpapung hami tuat tadi pertama namang kohi pasu madu tuh martujuk nuli martujuk kembali ngamon pakai muna madu tuh amang permusik nami ala neng manotor mahami rak dohot bunani hasuton asabay mamehami godang mula-mula padu ma tu godok sabah asabay muli marmula nadinggan marmula akan nauli marhite-hite panobang nami dia mata martua de bata laus pay untuk damang ma tu godang siliatoni kata nama tua do namang dok dingkat do tano lihat hatul honi di koras dingkat do hani mangaliat rap dohot puna di husuton mandokon gabi jala horas harus pasikot damang mano di ujung di tertornari di gudang sitio hasatani asa saat nauli saat dingkat di bona di hasuton nang di hitong salukna bedang ma nauli nai laguna setia-setialah
masyarakat Indonesia ala arung do nama asa dihami somun budaya di perguruan bolo arung sian keluarga besar perguruan. Nah acara pernikahan arung songon pemecah kendi gawe mah gawe. Jadi itu sudah kita amanginang narong di luluan nalulu mulo holan bulan nukin dion rapat mertutam meta. Oh lo mah gabi. Berbahagia kami ucapkan dari Perguruan Kepedasan Indonesia atas pernikahan daripada saudara kami Don Raplis Sagala dan Febrianti Boru Sitangkang. Kali ini kembali. Oke. Jadi itu acara nama ngiung musik upasat di son yang mudah-mudahan yang suto rodo kami lomba ngadopi bokot do jojo muna imasian keluarga besar PKNSI Perguruan Kumpul Naga Sakti Indonesia. Jadi mau lihat tema di hari sadarion ima di dongan nami di nama jalo pasu-pasu perbogason siatu hatai di tongan dure merhite na posonai anggiak batutu merhite ulau di bagasa sadarion gabi keluarga berbahagia keluarga si biruon jala keluarga si buat dami mamuna di tonga-tongani keluarga di tonga-tongani masyarakat terlumbu bimbang dia doban di tuhani gabi aman olan tangyang dohot hata selamat do deboi hupasat kami asa songon nedong ne tua-tua madonon nami dakani arirang piak di tongonan badammu na soja disirang todimu arsi gonggo asa rumah isuk ma di jolong di sopokorga asima rohanya mata bertua de mata saya dilioma di amuna anak na berbisuk dohot bolu nama luar roha jadi songon itu arong do huta bungu hami songon dalam nami lomang rupi amuna jadi bahasa titima nanti ropa bodong males di rumah otik so saya dia na buat arpatu pahami Tuhan Dewa Tama namang goi pas-pasun. Oh lihat itu. Jadi mulai tema. Kamu yang produksi kami. Ala neneng motor nama kami. Baik kamu mas yang nino mulinei.